Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Presiden ke US Donald Trump ulakam ba ke US bat ke Israel kila job ya ka thama persya ya ka Iran da ka baong ba kishipai ke US kila penjot ya ka jingtbet kishipai ke Tehran bat kin sa pendap no shen ya ka kam namar ki Jingthmu ba kongsan kila jan kun habakran hagari ke Jingthmu jong Middle East Trump ulaong ba kishipai ke US kin sa Khyrwit Tyngeh hakini ki arta yo bat lai ta yo banwan bat ula berngam ru ban penjot ya ki shlam penmi boarding ke Iran Trump ula kerpat ru iki beipat kiri begentup iki parlok ke US bakin pen i ke jingslur bat ban pet ya ke Strait of Hormuz ke linti ke bakongsan bha bala syak hang ha ke Iran. Presiden jong ke US udaong ba ka long tang shibnai na du baki shipai ke Amerika kila sedang ya ke Operation Epic Fury ke batmu ya ke ri beningkong bekersya ni ki kam le no ha ke perthei ke Iran da ke bakam bakila yo ya ke nong ke bastat ha ke thma. Benta ki shipai duriau ke Iran kila letno ke kinhun shipai sunru kila sya penjot kinong yalam jongki bun kila yap benta ke jing hukum bat ke jing senshar jong ke Islamic Revelation Guard Corps kila sya penduno ke jingla jongki ban penher namding bat drone kila nang duna bat ki tiar ya le jongki ki karkhana bat ki jaka penher rocket ru kila sya pen pralut laong utrom Kinong shun jongi kila ram bat ke Amerika kumba kala long sansnam hapo ke jing senshar jonga kala job bat menta ke jing job ke dei ke bakham he banya ke bam minshwa ulaong utrom ulaong ba ke jingthmu ke dei bet ban pendu pendam ya ke bor senshar ke baberngam ya ke Amerika bat ya ke bapen ibor shabar upot jongki menta ngasngob ha ban ong ba ke ni ke jingthmu ba kongsan kala jankut dak bapen bena ba ke US kala jankut e jingthmu shipai ba pher jongka bat ula kular ban pendap stat bha ya kam utram ula ongru ba una mailat bakiri ki badai paralok bat ke US Middle East bakin sya penjot hakathma ni syaram ula ong bah kini ki ar ne lai tayo banwan ke US kan Wallam Biang ya ke Iran sya ke juk mau ke ba ki de bandan ula ongru ba ke US kan sa thombor ki jingte shlam boarding jong ke Iran lada ke jingyate kular kampoi shei Ulaong baka jing hiar thma ya ke Iran kalong ke badan kambha nak benta banyada ya ke Amerika bat ya ke perthei dak baka do ya jing thombor ke Iran haman usnam Ulaong ru baka ni ke sarkar Islam ke senshar ya ke ri de ke jingle ya ki kam snew bat ke jing penyap beriu bat ulak do ru ya ke jing penshitom ben ke badang shan ke jing ya ki hakate gari ke bala penyap ya ki hajar ngut kinong shong shnong Ulaong ba ya kinong yalam balong kumne omdai ban ailat ban yo ya ki tiar nuclear Shushu ula penpau banadu ke singi beningkong ba upen bena ya ke cingelap election jong ula kular ba una mailat satya ya ke Iran bandon ya utiar nuklear kani ke jing senshar bashir khei ke long ke jingyap ya ke Amerika la south hanyos nam bat la dei ban penbet ya ka la slambha shwa bangandon hakakam ula